Yes. Oh, hallelujah. Aduh,
tukabibona tukagenda tukabizi amahoro aduha tukabibona ibitariho tukagendera ubutsinzi bw'amahoro aduha ibibazo tukabibona tukagendera mu butsinzi aduha kurenga ibibazo tukabibona tukagendera mu butsinzi. Haleluya. Yesu ahimbazwe. Ubundi niyo dusubiramo wa mugani mu kanya gatoya. Yesu ahimbazwe. Amen. Reka mwenda atashimiyeho gatoya. Ni kari papa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turashima Imana tugire neza tuzamura twese turi bazima. Imana mu ijuru ishimwe cyane. Hanyuma turishimye kuba twarasohoye muri iki gihugu tugahoruka amahoro. Imana mu ijuru ishimwe cyane. Ko umukecuru yabivuze tuvuye Burundi, Afrika. Twashitse kwa kabiri ushize. Duruka amahoro urugenzi rutoroshe w'amasaha 28 ni ibintu bitoroshe ko batamenyereye indege nibyoroshe. Bwari ubwa mbere tugendera mu ndege biratugora cyane nyine turi kumwe n'umukecuru ushaje kuriya akimanira tuyobora idurutsa amahoro. Mana mujishimwe cyane. Hanyuma narishimye kubona abavandimwe mwese gutya byaranejeje cyane ku inzira yose twamatuza gusa duhura n'abandi nyine twatona tutazi ariko dushyano tubona abavandimwe turishima cyane. Mana mu ijuru himbazwe cyane. Nishimiye kuba narabonye bo twabanye i Burundi Musasa barimo umubyeyi hariya pa Jackson Mama Steve. Narishimye cyane. Nishimye kubona n'umubyeyi Papa Mugisha. Mana ishimwe cyane. Rero ko mufite amashimwe menshi mutima ariko turacari no tuzashima cyane. Kako wahagurutse ukaba ngushima nibuze umunota umwe nibuze kabona gusoma mu gitabo nyuma tukaza gutanga umwanya. Babigukundiye vasi ushime umunota umwe tuze gutanga umwanya. Sawa reka nshime aracafite jete lege ntararuhuka neza. Namara kuruhuka neza azashima bihagije. Hanyuma amashimwe yanje ari muri Zaburi ya 18. Usomere Zaburi ya 18
uzi gusoma ikinyarwanda neza cyangwa se ntushobora gusoma n'igifaransa nacyo ni sawa. Zaburi ya 18 umurongo wa 7. Zaburi ya 18 umurongo wa 7. Yego. Ijambo ry'Imana ravuze ngo mu mubabaro wanje nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanje, yumvira ijwi ryanje mu rusengero rwayo. Ibyo natakiye imbere yayo naho 18 sorry nasomye 7. 18 umurongo wa 7. Yadiho. Mu mubabaro waje nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanje, yumvira ijwi ryanje mu rusengero rwayo. Ibyo natakiye imbere yayo biyinjira mu matwi. Maze isi iratigita ihinda umushitsi, imfatiro z'imisozi nazo ziranyeganyega, zitigishwa n'uburakari bwayo. Amen. Amen. Kirangwa Imana mujurwa umugisha. Hanyuma ko mufite amajambo menshi ku mutima, ariko reka nyakubira mugakora sigato promesse gira piano gato, hanyuma ze gutanga umwanya. +2. Sorry, wavuze ijana na 18. Oya, naho Imana igumugisha cyane. Hallelujah. Reka nshime Imana muri ako gakora sigato yagira ngo ze gutanga umwanya, kuko ndumva amagambo mfite ari menshi ku mutima. Ariko reka bikubire muri ako karirimbo gato kugira ngo ze kumva umutima wese. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Abiringira abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Abiringira abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntuhemuka kandi ntukoza isoni, habwa ikuzo Mana yacu, we urabikwiriye. Wowe ntuhemuka
ukoze isoni we habwa ikuzo mana yacu we ukura bikwiriye wowe nushuhemuka inani la silabra de bakasole frane na brena habwa ikuzo mana yacu ukura shimwa Yesu muchunguzi shimwa mana yamutanze shimwa nawe mukawera wamutumenye turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga twakubonanye turavuga hena sala braina kasiro wowe nushuhemuka kandi nukoze isoni we habwa ikuzo mana yacu ukura haleluya haleluya tuzamure Imana icyubahiro haleluya haleluya Mana ishimwe cyane wowe nushuhemuka kandi nukoze isoni habwa ikuzo mana yacu ukura wewe mana wowe nushuhemuka kandi nukoze isoni habwa ikuzo mana yacu ukura bikwiriye kuba tugeza aho turi byavuye mu bushake bwawe kuba tugeza aho turi byavuye mu bushake bwawe Yesu nta kiguzi na kimwe twatanze abandi baciye bagapfa mana we niyo naje naciye nkabaho abandi baciye bagapfa yoyoyo niyo naje naciye nkabaho abandi baciye bagapfa niyo naje naciye nkabaho abandi baciye bagapfa mana we niho naje naciye nkabaho tuzamure Imana icyubahiro terane rimwe turangize haleluya haleluya amen amen Mana imbazwe cyane ibihe byose murakoze Yesu ashimwe musa nohereje pasiteri amadorari 50 yohereza umugore nabonye ko yarashatse ahabwe ndayo mafaranga no ashize ni 50 ushize 50 ashizeho 50 ushizeho 50 ya papa Imana ihimbazwe za papa Imana ihimbazwe bavandimwe tuba tureka kurashinga ibintu nta mpamvu yo kurashinga ibintu amen ubutumwa bwagwangezeho ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko rero ngo nimuca bugufi mukihana mukitandukanya n'ikibi muzarya imbuto z'igihugu iryo ni isezerano ry'abana b'Imana haleluya ni isezerano ry'abana b'Imana none twaseze nk'Imana izana abakozi bayo tuzunguruka hano
abandi bagenda sidi rapidi. Nimwemera mugaca bugufi, muzarya imbuto. Amen. Bisabye kugira ubwenge bw'Imana gusa nibimuhaye mukoro, Imana ihabwa icyubahiro. None pasiteri, reka nanone mufite igitaramo, reka dusubiremo gatoya ngo amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo. Iri mu gisirimba nyine, nako ngako gusa niturangiza twiyegereza ijambo ry'Imana. Urakoze cyane pasiteri. Igitaramo kigiye kuza turi mu kindi kiraha cya saa 11, yemwe nimwitondesha ibintu. Ntabwo uzanye igisirimba? Okay. Shyiramo igisirimba. Yes. Elohim Adonai Shama 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 Amina Shama Hallelujah, hallelujah. Shama hallelujah, hallelujah. Elohim Adonai Elohim Adonai Shama.
Hallelujah.